Privredno društvo Piramida 72 nastalo je pre otprilike 25 godina u Šapcu. Bavimo se proizvodnjom papirne konfekcije, vlažnih maramica, kozmetike. Nalazimo se na 8 hektara i 20.000 kvadratnih metara proizvodnih i magacinskih hala. Kompanija Piramida 72 je uvijek razmišljala o naprednim tehnologijama koje mogu da pomognu u optimizaciji troškova ili zaštiti životne sredine. Kroz saradnju sa kompanijom Energize na efikasan način primijenili smo oba principa kroz izgradnju solarne elektrane za sopstvene potrebe na krovovima naših objekata. U doba energetske krize u cijelom svijetu mi smo dali naš doprinos proizvodnji iz obnovljivih izvora energije i smanjenju emisije ugljen dioksida i pozivamo i druge kompanije da urade isto.